Lijep pozdrav za sve i dobrodošli na moj kanal. Danas ću da pripremim panirane šnicle koje ću poslužiti uz pire krompir. Vi naravno možete da uzmete kao prilog i nešto drugo, kao što je pomfrit, neka vrsta povrća i uz to ću još da napravim sama sos sa gljivama. Pošto mi je za sos sa gljivama potrebno malo više vremena jer sos mora da se ukuha, prvo ću početi sa pripremom sosa i sastojke sam već pripremila i to su sljedeći. Ovdje imam 400 g gljiva ili šampinjona. Ja ću da koristim smeđe i ove bijele obične. Vi možete naravno da koristite samo ili jednu sortu ili drugu ili neku još ako imate vi fiferlinge ili neke druge, znači sortu gljiva. Zatim koristim crveni luk, jedan malo veću glavicu. Potrebno nam je povrtna supica ili povrtni temeljac. Ja pošto nemam, uzet ću jednu kocku za supu, ovu povrtnu i 200 ml vode, 300 ml vrhnje za kuhanje, zatim so i biber još po potrebi kako mi bude trebalo. Ovdje imam još suhi vlasac, možete uzeti i suhi peršin, to nam je potrebno tek poslije pri kraju kuhanja. 20 do 30 g butra ili maslaca koji nam je potreban da prepržimo ove gljive, jedna velika kašika paradajz sosa i za okus još ću uzeti 3 do 4 listića pilećih prsa. Vi možete uzeti i špeka, suhog mesa, pastrme ako volite, znači da malo vam promijeni još ukus. I odmah krećemo sa pripremom. Za prvi korak ću da uzmem gljive i da ih isječem na malo deblje listiće. Zatim ću svaku sortu da posebno prepržim malo na maslacu i kad svaku sortu prepržim stavljam je sa strane u jednu drugu posudu. Onda ćemo crveni luk, znači to ćemo sve paralelno raditi. Crveni luk ćemo isto isickati na sitne kockice, isto prepržiti i dodajemo onda polako ostale zlačine. A to sve možete naravno da vidite u nastavku. Tavu sam već malo zagrijala, sad ću staviti jedan komadić maslaca. Kad nam se maslac istopio, stavljam prvo smeđe gljive i njih ću da prvo ispržim. I dok se one prže, ja ću da bijele gljive isto isječem. Nakon 4 do 5 minuta gljive su se dobro predale i možemo sad da ih stavimo u jednu ekstra zdjelicu. I zatim ponavljamo isti postupak sa bijelim gljivama. Sad ćemo da prepržimo malo luk. Pileća prsa ću isto još da isječem na male kockice. Kad luk dobije malo staklenastu boju, ono kad se malo prepusti, onda ću da stavim ova pileća prsa unutra. I isto ću i malo ispršiti. Ovo ću sad samo kratko da propržim, otprilike 1 do 2 minute. Zatim stavljam paradajz sos. Isto ću ga kratko prepržiti i onda odmah dodajem povrtnu onu kocku za supu, vodu, so i biber po potrebi i vrhnju za kuhanje.
Sos je još malo tečniji, mislim sad na početku, ali prilikom kuhanja će se to ukuhati pa će taman imati dovoljnu gustoću. Sad po želji možete dodati još malo soli i bibera, ali pripazite ako ste stavljali suho meso ili pastrmu, jer ona je sama od sebe slana pa da vam ne bi sos bio previše slan. Najbolje je probati pa po svom okusu još ocijenite šta je potrebno. Kad mi prokuha, onda ću temperaturu smanjiti na 6, najveći stepen mi je 9 i ostavit ću da se polako ukuhava. A dok se to sve radi, ja ću da šnicle malo izlupam sa čekićom i da ih začinim. Već sam ih pripremila, stoje mi sa strane, to ću sad paralelno sve da radim. Ja ću koristiti juneće šnicle i pileće. Ako su vam šnicle previše tvrde ili imate osjećaj da će vam biti žilave, možete i preko noći da ostavite u mlijeku. I onda kad ih budete taj dan pohovali, bit će vam ekstra sočne i ukusne. Ovdje sam stavila sad 3 šnicle na jednu ovu vrećicu za zamrzavanje. Prekriću ih sa drugom vrećicom za zamrzavanje i malo ću ih istući sa čekićom. Ja ću šnicle tući samo sa jedne strane jer i onako su mi već tanke, a u vas ako su malo deblje obavezno ih preokrenite i znači istučite i sa druge strane. I dok mi ovako ovdje stoje, odmah ću ih začiniti sa soli i sa biberom. Bibera ne stavljam puno jer i djeca jedu, a vi naravno po vašoj želji možete to da obavite. Zatim ih ovako prevrnem. I postupak ponovimo. Zatim ću ih prebaciti na jedan tanjir da mi ne smetaju jer imam još i drugi šnicli. Ovdje sam sad stavila i 3 pileće šnicle. I ove ću šnicle isto da začinim po želji, s tim što ovaj put neću previše staviti bibera ili na neke neću nikako, kao što sam rekla zbog djece. Kada vidite da vam se sosa malo zgusnula, ovako kao u mene, znači vidjet ćete sami kada vam se ona količina malo smanji koju ste imali, količina ne tekućine. Sad dodajem gljive. Sve ću dobro izmiješati. Ostaviti još 1 minutu da mi gljive sad još unutra dobro prokuhaju. I zatim gasim, sosa je spremna, možemo je ostaviti sa strana. A dok se ovo pripremate, ne zaboravite još i na vaš prilog koji ćete imati uz šnicle i uz ovaj sos. Kod mene se krompir već kuha, koji ću koristiti za pire krompir. I polako možemo da paniramo šnicle i da ih pržimo u ulju. Ovdje sam već pripremila šta mi je potrebno za panadu. Znači to je ona klasična panada, koristite brašna, jednostavno od oka. Vidjet ćete koliko vam je potrebno. Zatim uzela sam 3 jaja u koja ću dodati so i biber. Možete po želji dodati još i suhi vlasac ako volite ili suhi peršin. Ja ovaj put neću. I ovdje imam krušne mrvice ili prezle. Prvo ću uzeti malo soli i bibera, stavit ću na jaja. I jaje ću dobro izmutiti. I krećemo polako. Uzmem prvo juneće šnicle. Ako imate jednu malo veću zdjelicu u kojoj možete staviti brašno, bilo bi bolje. Ja sam ovaj put stavila u tanjir. Jednostavno da se šnicla malo bolje raširi. Kad stavite šniclu u prezle, nemojte je pritiskivati sa prezom, nego samo lagano nek se prihvati. I postupak ponavljamo. Najbolje bi bilo po mogućnosti ako možete da s jednom rukom radite u brašnu, ovako kao ja, a s drugom u jajima. Biće vam ruke malo čistije. Mada na kraju se opet sve isprlja, ali nema veze, ovako malo izgleda ljepše. Znači brašno, jaja i sad dolazi opet prezla.
I ovaj postupak radite sve dok ne potrošite sve šnicle. A koliko ćete šnicle imati, to sve zavisi od toga za koliko osoba pripremate. U mene će ovo biti otprilike za 4 osobe. Šnicle sam sve stavila u panadu. Uzela sam jednu malo veću tepsiju, ovaj put koristim električnu. Vi možete naravno i u normalnu tavu. Stavila sam dosta ulja i ostavit ću sve da se zagrije. Da bi šnicle vam dobro uspjele, znači trebaju baš da plivaju u ulju. Nemojte sad čuti što u mene malo više ulja, ali trebaju da plivaju da bi nam uspjele. Dok mi se ulje zagrijava, ja još pripremam krompir pire. Na standardan način krompir znači posolim još prilikom kuhanja i onda kad je skuhan odsjedim vodu i dodam malo vrhnje za kuhanje, malo mlijeka i malo maslaca. To sve otprilike radim odokativno i zatim sve dobro izmiješam. Krompir izgnječim. Po želji možete ga i sa mikserom još da pređete. Ja ne volim s mikserom, ja jednostavno imam ovaj za gnječiti. Izgnječit ću ga i tako da mi je i krompir spreman. I onda još čekamo šnicle da budu gotove i možemo polako da sve serviramo. I ulje mi se je dobro zagrijalo i sad krećem polako da pržim šnicle. I šnicle ću staviti na jedan ubrus da mi malo pokupi ovu masnoću. I šnicle su već gotove. Sos sam stavila malo da ga ugrijem jer se malo već ohladio i zaboravila sam da stavim suhi vlasac, znači ili peršin, zavisi šta vi koristite. Malo ću sad dodati i znači malo ugrijati i onda možemo da polako se serviramo. I ručak je gotov. Ako vam se sos malo previše zgusne, što je i normalno jer koristimo vrhnju za kuhanje, slobodno možete poslije malo još vrhnje za kuhanje dodati dodatno ili čak malo mlijeka i izmiješati, podgrijati i to je to. Opet će vam imati onu konzistenciju koju vi volite. Jer neko voli da je malo gušće, neko da je malo rijeđe. Znači možete sami sebi da odlučite kako volite. Ali kao što sam rekla, uz pomoć vrhnje ili malo mlijeka uvijek ćete moći da dobijete tu neku gustoću koju vi volite. I mi sad idemo da ručkamo. Ja jedva čekam. Vama hvala puno na gledanju i vidimo se jednostavno u jednom od mojih drugih videa. Vidjet ćemo šta će to biti. Hvala puno. Ćao!